morning. Hey, good morning. Morning, sir. Lapoy Kolkata. Kanu beji benta? Okay. Yang ini lihat daka metro ne, ingin ya lihat daka taksi ne, daka bus ne. Dah, yang persiang shua benta mah. Ini kan suhang tiket nomor betul ayo kan. Jan poi sih nak mani station. Poi Kajingwon Brio. Ini station di Bahia. Nai patmir nang niya ni. Ila apoy habar. Kilami sabun, kibriu, kiban kali api, pinkiu dak ai, pinlet dak ai. Tang ma kay tungto lawan kali. Bang insan siya ko igajaka, kabang siya yo ang taxi. Data system ro kibabon. Di kiula filawan download ka app dan go ubah. Awa mantagin let yon ko igajaka, bang siya let book igi taxi, igajaka wan let. Tingin na Jakarta. Ini ada siapa siapa yang hap cross siapa sih yang? Ya cross nak ya? Hap cross ya ke Surok, kita maala itu di Surok hap cross deh. Ini yang mengelak cross di Surok. Brio. Ini ke Haura Station. Bila cross nang tay, iwan shani Pinaw shani giran kali baik. Kadang ketika buat hantai ke Bajrong ha. Cross sedulai South Ligi Surok di cross. Nang tu hawan shani siniang hang ni saya wan sham lagi kali. Ini badan ke snap cap hantai, ni batok snap cap. Tinggi hang tu tinggi saya wan. Haningin sham lagi taksi nang ni kali he. Sa sisian pe nang tay na signal. Kinapan cross na katay ka Haura Station pi cross ni nakatiwan siya ni Sharom tuan pisapoy siya ni bihang ni ron yung bahe ha bihang ni sa siya kali. Hi minsan nga kali ini udah yang bahaya semawan sim kali na marling ang sim kali nang niya na makahamtak kabay kali kim sim palat ya kabay ban sim hamtam kiti ba siya iwan ng top ulang poy kasi ba ng kong siya Kolkata ada piwan Norway kila ban sim na karapido ro may piwan buon kila ban nang niya ban sim kali kaya kay keren taksi no keren kali no Dara gari আছে ha oh mentang ilayo ya kali sini ya
wong yang ngipras pa kamu nilan prangut tang sis pa teng kamar we ndai dingin giwe kali gibashu bok ki kamram tangana wong pi wan wat kali se kini gijaka lendi dan ubri bakali pi bong ina ada kali he kani hamta mi tu bayabun ke ngong ini yo ada katai ka kali ada kani gensyong keluar iya walah na ini jika si babun ini kali ki balik tambah pihak pet Ibril siap nang manuat kali nanti ngilit di kali ki booking teng haman siu hado sispa propo arspa spo balik nang ni Meghalaya House kebaran hapo Russell Street ini mentang haman siu tang masih spa marwe ini ayam ni nang dia यहाँ पे तो आप किसी भी कोना में चला जाए जी ये ग्रांड होटल है अभी तो भीड़ नहीं है ना ये पूरा मार्केट है हाँ मार्केट है मतलब आप घूमोगे ना तो आपका 4 घंटा 5 घंटा कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा कभी कभी पूरा दिन लग जाता है तई बदत तई उयेन का है बचाओ बंगाल का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बना है 56 फ्लोर का है हाँ dan harus sanpun rio malah ये लेफ्ट साइड में इंडियन म्यूजियम flyover kami ke Indian Museum larung kan इसके नीचे मेट्रो चल रहा है jadi sedang dari ke flyover ये है पार्क स्ट्रीट लोग 31 और 25 दिसंबर यहीं आते हैं मनाने के लिए एंजॉय करने के लिए हम लोग भी वही कर रहे थे ऐसे क्या हाँ। ये पार्क होटल हाँ फिर आपको हम इसमें लोग जाना का है, राइट में। अब देखिए किसमें जाना आप लोगों को हाँ सीधा कुछ राइट देखो कुछ लेफ्ट देखो Saya kata ke plaza ngaru. Kenapa ya aja kesal. Itu kaki contoh Meghalaya House. Kali kita kesana, ini Ahmad. Tiga building sini. Kita kisim jus tenan. Reception mini staff di kuliahnya tuh sih nggak ada register. Hero crowd Layu kerap? Tong nanti dormitory ada nggak